Moje ime je Nikola Vuković i ja sam managing partner u marketing agenciji Vogue. Jako sam zahvalan na organizaciji Career Lounge, koja nas je pozvala da zajedno organizujemo serijal edukativnih radionica pod nazivom Creative Pathways i okupimo preko 100 mladih zainteresovanih da pogledaju kako to izgleda život i rad u marketing agenciji nekada, danas, ali i kako izgleda i šta nosi budućnost. Imali smo prilike da im pokažemo neke radove koji su izašli iz naše kuhinje, da im pokažemo karijerne priče naših kolega i sa manje i znatno više iskustva i da nekako finalno zaokružimo tu priču jednim druženjem koji smo upriličili u našim prostorijama. Finalno, za kraj, pozivam sve da isprate šta radi Career Lounge i da podrže njihov rad i da možda već neka naredna industrija, već neka naredna zajednica nas u narednom periodu obraduje novom serijalom edukativnih radionica za mlade, samo za neko drugo zanimanje i neku drugu budućnost koja nosi tržište rada. Hvala.